Uganda atyama akulingirire ng'omutayire ku omuntu bwe bakulwanisa ati kai bali kunwanisa ninza omunene bali kunwanisa. I want to tell you nenda mu kimane bino byabufuzi opposition mujagainewo. Dr. Kiza Besigye yali wa amaanyi. Dr. Kiza Besigye asitwike yajja mu nsiditi n'olwalero ali mu ikomero ensedo yanine eno niyajja mu nsiditi olwayira wano ali mu ikomero. Olwaleero gavumenti ewayire banaife kyakobye eibeetu eriwo okujja mu nsi eno yajja eno yayira nga tagemeibwako. Besigye yajja mu nsiditi ibiri yayira ali mu ikomera. So ono wakoba ekigambo kire kyakobye nti gavumenti eno etoola abantu yabataawo olwisi kiyidda twakiwulira. Second, mutegeere nti tukolera mu constitution not until nga NUP ide mu bukulembeze ya dictatinga ebintu ebindi byavaamu multi party system. Era duuzi NUP eyali erobye ndife tujja mu iPod eiteeka lyafuluma nti kai mutwalanga sente nga timukiika mulina okukiika memuide wakati ife titwekuya iPod n'olwaleero bali kwirayo. Yes, bali kwirayo era bajja kusindika omba aye nga baweka so tututyamana nakyemalira. So ndowooza ebintu ebindi tu revise in politics titujja kugoberera muntu ayogera kino leero Ido yakyusa yakola kimbi twenda ebyo biri mwene yuko oza iPod duzi iPod ugundi amawulire we gafuluma either lwali oba kumande NUP eizeyo mu iPod eri kujafune billion 25 billions ngezira sente dirunning akalulu yakobya katwireyo tufunenga kuki ekitundu olistegere. So eri ebintu ebindi politics tumutegeere. Politics NUP we yali ife politics gwe twatambuliranga abaana bano gwe baleeta ate eyayonoona ekintu kino yali mukulu mwene because abantu abaaliwo nga bali kuzimba ekintu ekirimu ensa abasaada baseegona abaali ab'ekitiibwa baleeta ba futu soja nga futu soja nalina owulirwa n'olwaleero Sauda Madada asobola oti amayavuma malende yamumalamu yamudeegulamu bantu yavuma n'amateeka. Yes, aye Sauda Madada byakozeeku abandi baliri erabira nti alina bagiire yanula mu mukundi mu makomera yaidani wano ya Shamim malende yaidani waneka mulina bona abaana we basibeka mulinga Kyagulanyi abayira atambula ayola atawo kamera yavuma kitebe yatayaya. That is lack of respect, indiscipline. Holistic. No way busy. Kyandibayire kyali kityo oba waliwo obati waliwo kyandibayire kyali kityo nga iwe omugaso gwo tibagubona nga iwe omuntu bagubona nga ekyali kirime ngalula nkubuza ku ekibuzo tuwaidusa kuva mwene yupi Chidusa. I don't think in Chidusa because one oli kwogera na deputy spokesperson once you know. So what you said around the say wano nga deputy spokesperson wakoti what you want so you said era muganda wange kusheno ati emeni deputy spokesperson nga ye deputy yes spokesperson wa district so Chidusa because one NUP teri mu buyinza. First of all fena tulwana tutuse tutya mu buyinza lwakuba nti abantu abasinga balowooza batuuka ira mu kintu mu buyinza which is wrong. But ngalula
okusinziira ku by'olukubona mu kibiina kye NUP ebitali kutambula bukalamu oba kuba muwande bakobye ki generally kye nabona mu NUP okuwulirisa kwaibwe kutono. NUP erina engeri gyegema mu bintu byayo. Abantu ba mekanika b'ekibiina mpega ati ekintu kyonna kyonna ekitambula kabula kubaku makaniko makanika nawulirizika sekwetale gye n'ow'ekibiina abantu bawuliriza batono baga amatu because ni mu bino ebyabaawo bye tuli kwogerangako nga musobola okutyama mwawuliziganya mwayogera. NUP n'ekibiina first of all nemyaina abasaadde abatyama e Buganda kubanga woba mu Kampala omwo oyinza olowooza oti Buganda ekoma mu Buganda. Ndikwenda okobera muganda wange ono akyogeire nti kyabulimba ino okulowooza nti ogemye Buganda nibusobola otwala obukulembeze. Gavumenti ya Museveni gavumenti yayo yagitoola mu Buganda yagitoola mu Busoga. Mu Busoga wano erigisengula erigitwala Teeso. Yagitwala Northern yagita mu Western. Buti iwe Omuganda n'Omusoga bale bajja kulwanisa okubatoola kuki. Olwaleero Busoga yali ni speaker wano. Busoga yali ni deputy speaker wano. Busoga yali ni vice president wano. Busoga tebanga kuna jeno. Ndowooza tulina oba Major General TV. oyogera otuba muto Busoga yali ni vice president bwekyajja tikyaira Busoga nga nkubuuza nti kiriwa buti buli kiri Teeso. Busoga yaba ni nabyama wine arena buli kiriwa buti kiri north speaker aliwa Teeso. Bank of Uganda eriwa eri Teeso kubanga vice owa vice governor deputy governor wa Bank of Uganda atwala amagye muki ali awo. So iwe bw'olowooza olwaleero kankobere ekinisi buti ekiri mu Busoga lwaki Museveni aligikuba. Museveni yamala okubala nti Busoga ni weemwima kasitaage Mateeso Erigon n'ebitundu ebindi yagayita ku Western. Okidinga mu population standards dda leero Western eri kusinga Busoga mu statistics egisinga baabalanga Western eri kusinga Busoga. Busoga. That is political goon. Oyi sente Museveni daageme yata mu Buganda olwaleero weeks 3 enyuma yageme billioni nkaaga 60 billion yadita mu Baganda 60 billion yageme milioni 58 yajiwa abataka b'e Buganda bazimbe mu enumba ye wakiwulira yes yageme billioni 5 yata musaako yabataka wakiwulira kikyaliwo edo billioni nkaaga kumpi nkaaga na gite ajiire mu ghettos mu Kampala abageta abaganirire atairemu bukaire 10 ne billioni namba buli mugeta ati ndibongera billioni 2 Museveni tiyali na kipande Kampala je wakiseka kiri je wakiseka. So nze ndibakobera nga tuli kweyina okutwala gundi we must extend n'okuba tolerant n'abalwani baffe abalwani banayi. Yes tuleme kulowooza nti ife twagema obuyinza abasinga abayigye abali mu opposition bakolera Museveni bali kutulwanisa imebani imwe abafugawa ngalula. Yes kankubuuza kino ndiro wa. Ekibiina kye kya Common Man's Party
mubaka kyowa NUP gwe kitasobola kusimba kusinga oba ofunye candidate gwotako okuba oti nga bwe tuli mu lugendo lwa kutwala ku actually baganda baife bano bakiidi bulungi ng'okusookera era twali ni enkola gye twaleeta eya regional political empowerment gye batayikiririza ffe twawandiika ebbaluwa twagitwalira NUP twagitwalira buli bibiina ekibiina ekyatuyira mu kyali kya PPP ekyo kyayiramu immediately kyasaba tukozinga meeting bali tibayiramu aye n'olwaleero abannayuganda beene bali kikola ife tulowooza tulina enteefuteefiino omubaka alina sikowa nga w'opposition okumuwagwaye because tekigasa iwe kutamaani bw'otaakola eki ate ngoyidi bulungi n'omubaka gw'otayire wazira kyagayita olisitege nze ndikwenda muganda wange ono akoba amazima oba NUP esobola ekujeera ng'oyo abayo nikyetoolayo nga akenaalye owa UPC kubanga akenaniwoomu teidinda wano n'atya amawonaano asigala eziramukulaga bakati kisaada kibayawo kiri kunwa sigala waakyo jeera ngo jeera NUP y'amaani era omuntu mu Busoga wano asobola okwedaga ezira busobozi busimba mu Uganda yona yona bemubi ne bamalayo ne bafacilitate okidi ekyo yona amaani gaye gata Buganda Busoga ng'ekomawo region ibiri donka nekyo kye tuliikoba nti regional political empowerment ebeewo twakoba Kyagulanyi w'amaani ng'ebibiina tusobola twakayo ti mukulu oli w'amaani aye wootuuka Elgon FDC eriwo yogera FDC okoba oti wano ndiwo NUP ninza agemereire ebibiina bino aye ono FDC asobola jeera ng'okoba oti wano akena w'amaani era ife akena tumuwaire ya mobilizing region eno aye omubaka waife noono wetujja e Buganda NUP ezirata kidinti na w'amaani newankubaire bomudayo edisuula wena no aye wano semujju tagemebwako wano gundi kubwa gundi tutayiza omusaada ekyo buli omu takyenda nife ab'amaani FDC yali n'amaani mangi aye NUP ekaali kutuuka ku level ya FDC kuba nenda okobera mu West Nile FDC yaliyo n'ababaka mu Western FDC yali n'ababaka wano mu Busoga baliwo wano mu Busoga tukoba nti twawa Kyagulanyi akalulu ak'amaani aye titwatuuka ku FDC kutoolawo babaka tuwa yaliwo FDC wano aga yaliwo FDC ife twatoola wano namukyala Eastern Uganda twatoolamu ababaka bati FDC eri muni nani ole Nandala Mafaabi eteesa eriyo aba FDC so nenda tukitegeere nti politics ow'okubuguumirira obubuguumirire leero yawaayo okubuguumirira excitement so your politics namuleka we have support but we cannot gather support n'okutegeera support eyo tugifuna kitya olowooza niwona ataawo ekinu omuntu ajja kuwa Abasoga bategeera by the way Museveni aki era yakola statement ng'ali ekibugu yakoba ati Abasoga bagezi n'ensonga lwaki Museveni mu gavumenti ye takolagana n'Abasoga takola nabo ekiri kumukunya saawa eno akadaga nti n'omukazi n'omuntu mu Uganda yenkati eyabaire omuvumu nga Museveni ali mu ntebe eyo yana ali wano yamukobera amazima